Ka Joint Action Committee JAC jong ki Arseng ka Giant Hill Stock Owners Association but East Giant Hill Stock Owners Transport Association hak arfulaitrik ya yong kilaya kendo bat ki karkhana penmi do bilan khamtam ki nong penya jong ka karkhana Star Cement kani kalawan long hadin baki Arseng kila penbenaban penlong da ka jingai ki ka baklembu por hatu ber kemaisnong tak nyang kaban sedang na duk ka arpu sautrik ya yong ban khangla di kalet kawan ki trok jung ki artri ki karkhana penmi do bilan kata ka Star Cement badalmia habakren shakilat pthai kubor chairman ka JAC Uma Byang Swashla ulayat hu ba menshwa na ka karkhana Star Cement ki Arseng ki juyo kit mar khandai tli ki trok hakashisngi Henry Menta ketika karkhana ka ailat tang lai hadu south rigi truk hakashisngi. Ula pentip bakani ka jinga kendu kam shimlong ka basiso bat na kalyang ki Arseng kila rai banya shakman ban penlongi ka jinga ki tat hadu baka Star Cement kan menjur ban ai mar khandai rigi truk hakashisngi. Hari ni por ini kalyang ki Arseng kiwa emapo tulum jantia ini Arli district Hejo uga Giant Hill to Anar Station, kamjo lagwa East Giant Hill to Anar and Transporter Station. Tenis ke DM ga jing ya chemi yuginigi kamtam ki Star Cement kiwa in charge yu no yelam ka to diwandar wa mar pemi igniga kubor wo strike hagnigi ski arlet ki chedian wada rai be kam step man ga arbusotrik nawaso arjar ponru seperti yang aku buat ceklen ga tulum yang state Meghalaya yang ko khang jingit lembaga sosial media ko khang lagi drop yang Star Cement jingit ga loading yang ki kuwa wan la ku lawa channel ni kuwa here nanin chawa le ba ele ongam te ini po support ijo penjau gi jingit ga ba dan lagi bentar ko to yo ketuga kende tli chi association te hindalai diga JC diga jangan son i Arli sen jes ke to yo loading kam no art gabi sen to yo kende tlijiski te plus lang Arli sen to yo karpatli te hajing itu gini i kajing yo right ne jing yo ben kende Star Cement i bat gi gini ki por chedian tule tlijiski na kam so tlijiski te kat kam te i peman gi gua donong peman gi ilega bos nyausi Debak ketu kejing ikut ki mentok tang dui wan ketu por ngad kemo deman witness lagi kamtam di Creek District DC dan SP teh tu por sia debat di kular sia miet baba yo ga ni loading yo ambai pak geri mentu ulut mentu dan po cita men step penham step tahun kena kejing kelam wor de wailet kika tekat kam te ikniga jingye chamin ne haita po clearet imar yo ga chiti ko leki tamar yo phone call leki I deploy ya cham ta padi jing ya cham mandi klam itu man go lai bai man go sa teng dekat part ki I to wa usangek ni strike dan yo pembiang gitu loading te ikara cham ni po support kene jing ikut ketian du ikut dugu jidar ketok dan hi tim am chuni dekat kam te ne jing cham ta man go po chinu ti ledo men step ke continue be strike ta gani to jing kerpa digi tekor ki yang ile na ki wituan ki sen ku ya bo kerilang nu jo ya kit ya bah ni kam semen klingkar tengah bandra ni kubor kwa le super ni kubor sepioro I perlok wa jo ya am bentalang was nyoba pe step ke kamu cipau je arposo trik benai waso arjar punru syabha pi mi paiba wo ya corporate lang wo krek lang kenal gini ga jing temu le jing ang no di yo man ga wajab kawi ong bolsen ngam to man da kut gini ga jing ki jing strike ayo kaji ong teman ki was nyausi ne ba wa le po ijo sa dunangut imo tekat kam tengah yo kam tu sa dunangut di ke company wigis ngi daw cha yo be ni cha yo ro yo to yo kediak ngut yo kom yo jut ki tekat kam te gini jing kerpa I perlom kam tam ki de khot go kerpang yo ku em gini arsen sa ba setiap to him kia bi mi khoi na kam chiphaw je klem pe u em ni taw yo khot to ga tu ber machrong tak khnyang untuk I location yang ka te kini to jing kerpat ku
ko em ne igi arseng hajo ipor jinga lam yang iseng te wanga yonga JSTOA ihni por banjor bi igi perlap sja baham step sing moyo dampi mi kri strike ada bo ga strike gua ko man indefinite strike mentip menukut tang kejing sayang ka to man ga do mustap sing ide em le garai wa tum situm ya man meeting hajing itu te MU kli ni wata le je wa cubo igni ujo yo el ane panduna kika tane ong gim yo e pi we kau man kate I disimen ni dai klam ki ong disimen yo e pi kende tele ki we ga session khat prat le arli session ong lim yo e disimen chaba e do klingkar le e di wi benta de wi tuan gimar pi ujo kit jo ra bina te ong ke tele mu ye klam e do kil do chong meeting ki sausar te kadam te I gini ga jingsta yang lum yo ini jing te wa ina da rai be is non continue ba ga kan bu yo itu jing kwa yang kaman kate kamu ro istlang jan are le bnan so bnai wa gestar simen getu to yo ini ki kama kende tli chi association na artli association man khatpratli to yo te baj digi idule tli chi association do so tli chi association man khani plus lang ye pun artli yo in rutli jisngi yo pratli jisngi te gni gni kut ngasya ga kumye gu man jing amal jing ye klamu ba jing ye klamu to kan te tagar kam te igni percak jor ga